ndũrĩrĩ cia ũrĩithi na iria cikaraga gũkũ mũhaka-inĩ wa kaunti ici cierĩ cia Samburu o ũndũ ũmwe na Turkana nĩ magĩkĩranĩire ngirimiti ya ũiguano na nĩ gũkorwo makĩeheria kana ngũrani ciao iria magĩkoragwo nacio na makĩria iria cigĩcũngagĩrĩrwo nĩ mĩgũnda ya ũrĩithia. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa thayũ, gavana wa kaunti ĩno ya Samburu nĩwe Letile Lelit nĩ akĩgathĩrĩirie na njĩra nene ikinya rĩrĩa ndũrĩrĩ ici gũkorwo makĩiguithanĩria kũgacĩrithia thayũ na kuga atĩ nĩ marĩire mĩtaratara mĩandũku na itiganĩte ya gũtigĩrĩra atĩ thayũ no akĩrũma kana gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga kaunti-inĩ ici cierĩ. Kusherekea amani ambayo tumeweza kufanikiwa kupata Samburu North tangu tuchaguliwe, tangu general election. Sisi tukiwa viongozi tumeweza kuona amani imepatikana upande huu, na tunataka kushukuru President William Ruto kwa sababu yeye mwenyewe ndiye alikuja Baragoi ambaye haijaipata amani tangu uhuru patikane, na akasema tufanye maneno ya amani. Hapa Marti tumekuja leo kusherehekea hiyo, na pia kwa sababu nyasi mingi imekuja upande hii, tunataka kuomba wenzetu wa Samburu na wa Turkana walishe ng'ombe pamoja bila kushokosana. Tulete ile Baragoi, ile amani ya Baragoi tueneze hapa, na tumekubali leo wote na wazee na wamama kuwa ng'ombe itakula nyasi na Waturkana na Wasamburu ikishanganyana na kuna mtu ataguza mwingine. Kuweka watu wetu pamoja waishi kwa amani na kulisha mifugo yao bila mambo ya vita. Tunashukuru national government kwa kuweza kuweka amani tangu tuchaguliwe. Tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto kwa sababu tangu wachukue uongozi, tangu rais achukue uongozi, sisi tumeweza kuona amani hapa Samburu North, kitu ya kigeni sana ambayo hatujaiona. Tunashukuru Mungu na tunafanya kazi kama viongozi pamoja sisi wote kuweza kudumisha amani ambayo tumeweza. Nataka pia kuhimiza serikali kuu, hii mashamba yote iko chini hapa ni group ranches ya watu wa Samburu County. Yuko watu wa makalia hiyo mashamba and they are not members. Tunaomba serikali ifanye kazi yake, watu warudi mashamba yao, ndio hii mashamba ya hapa chini ikae kwa wenyewe. Hiyo ndio tumeleta leo hapa, na tumechagua grazing committee yenye itachunga maneno ya malisho baina ya Samburu na Turkana ya wasee wako na heshima. Hiyo ndio tumefanya leo. Washukuru hii community ya hapa kwa sababu wakubali hiyo mwito wa kukaa pamoja, na wamewaalika wale mandugu zetu ambao walihama wakuje tukae pamoja. Na